ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. We are part of the solution, cyangwa se tugira uruhare mu gushaka ibisubizo by'ibibazo byugarije urusobe rw'ibinyabuzima ugenekereje mu Kinyarwanda. Iyi ni inyito yahiswemo mu kuzirikana umunsi mpuzamahanga wahariwe urusobe rw'ibinyabuzima muri uyu mwaka wa 2021. Ubusanzwe urusobe rw'ibinyabuzima ni uruvange rw'ibinyabuzima by'ubwoko bwose, harimo umuntu, inyamaswa z'amoko yose, ibimera by'amoko yose, byaba biri ku butaka, mu mazi ndetse no mu kirere, hamwe n'uburinganire hagati yabyo. Mu mwaka wa 2019 inteko rusange y'umuryango w'abibumbye wihaye intego yo gusubiranya urusobe rw'ibinyabuzima bibangamiwe mu gihe cy'imyaka 10 uhereye muri 2021 kugeza muri 2030. Ibi bishobora kugira uruhare rwo kugabanya byibura gigatoni 26 z'imyuka ihumanya yoherezwa mu kirere. Iyi nayo iri mu biteye inkeke kuko iri kongera igipimo cy'ubushyuhe bw'isi, bigateza imihindagurikire y'ibihe nayo ikomeje guteza ingaruka zikomeye no gutwara ubuzima bw'abantu. U Rwanda narwo ntirwasigaye inyuma mu kwifatanya n'isi mu gusubiranya, kubungabunga no kurengera urusobe rw'ibinyabuzima. Hashyizweho itegeko rigenga urusobe rw'ibinyabuzima mu Rwanda. Iri rigena uburyo bwo gucunga no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Iri ryitezweho ingaruka zikomeye mu mibanire ya muntu n'urusobe rw'ibinyabuzima. Amategeko ariho aramutse yubahirijwe abantu bakayubahiriza, bishobora kugira ingaruka nziza mu mibanire kubera ko yaba bya bidukikije birasugira, yaba n'abantu bashobora gushakisha ubundi buryo babaho biteza imbere mu bikorwa bitandukanye, ahubwo noneho hagatekerezwa mu buryo burambye uburyo bya bidukikije cyangwa se rwa rusobe rw'ibinyabuzima rwatezwa imbere cyangwa se rwadufasha gutera imbere rutabangamiwe. Ni ibikorwa leta yinjiranamo n'imiryango nyarwanda ndetse na mvamahanga itari iya leta mu bikorwa bitandukanye bigamije gukomeza kurengera urusobe rw'ibinyabuzima. Mbahaye ikaze mu kiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye, mutegurirwa n'ikigo cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije. Umuryango w'abibumbye ugaragaza ko kwangirika k'urusobe rw'ibinyabuzima biba ku butaka no mu mazi bigira ingaruka mbi ku mibereho y'abaturage basaga miliyoni 3 buri mwaka ku isi. Imibare ishobora gukomeza kuzamuka urusobe rw'ibinyabuzima rukomeje kwangirika. Kuzirikana umunsi mpuzamahanga wahariwe urusobe rw'ibinyabuzima muri uyu mwaka wa 2021 hifashishijwe insanganyamatsiko igira iti: tugira uruhare mu gushaka ibisubizo by'ibibazo byugarije urusobe rw'ibinyabuzima. Iyi ni impuruza mu kurushaho kurengera urusobe rw'ibinyabuzima byo shingiro ry'iterambere rirambye bikomeje kototerwa n'ibikorwa bya muntu. U Rwanda narwo rwinjiye muri uru rugamba rwo gukomeza gusubiranya, kubungabunga no kurengera urusobe rw'ibinyabuzima, ndetse rwashyize umukono ku masezerano mpuzamahanga yo kurengera urusobe rw'ibinyabuzima. Twavuga nk'ayiswe Convention on Biological Diversity yasinyiwe Rio de Janeiro muri Brazil mu mwaka w'1992. Aya nayo afite byinshi avuga ku ruhare rw'u Rwanda mu kwita ku rusobe rw'ibinyabuzima. Murabizi urusobe rw'ibinyabuzima rugenda rushira. Usanga hari amashyamba kimeza, hagenda hubakwa, hahingwa uko abaturage bagenda biyongera. Ubwo rero u Rwanda rwayasinye kuko tugiye kubireba neza urusobe rw'ibinyabuzima ntirugira umupaka. Ntabwo ngo hari indiri usanga zisa mu Rwanda, hagati y'u Rwanda na Tanzania. Ugasanga hari indiri zigenda zigakomeza i Burundi. Ugasanga hari indiri zigenda zigahura na Kongo. Ngira ngo turabizi ibirunga, ishyamba rya Nyungwe rihura na Kibira, navuga ngo pariki y'Akagera aho ishobora kugenda igahura naho zenda gusa muri Tanzania. Urumva rero nta mupaka urusobe rw'ibinyabuzima bugira, niyo mpamvu amahanga agomba gufashanya kugira ngo rurinde. Ubu byinshi bimaze gukorwa. Mu mwaka wa 2013 nibwo hatowe itegeko nimero 70/2013 ryo kuri 2/9/2013 rigenga urusobe rw'ibinyabuzima mu Rwanda. Mu ngingo yaryo ya 16 igaragaza amoko y'ibinyabuzima akeneye kurengerwa, ivuga ko iteka rya minisitiri rishyiraho buri myaka 5 n'igihe bibaye ngombwa urutonde rw'amoko y'ibinyabuzima akeneye kurengerwa,
arimo imiryango y'ibinyabuzima yibasiwe cyane, imiryango y'ibinyabuzima yibasiwe n'amoko y'ibinyabuzima arengarenga. Usibye n'iri tegeko, ubu hari byinshi bimaze gukorwa. Hakozwe ubushakashatsi kuko iyo ushaka kubungabunga ikintu, iyo ushaka kugikoresha neza ugomba kukimenya, ukamenya se icyo kintu gihagaze gute. Dushingiye ku bushakashatsi, tugendeye ku mirongo ya politiki, twashyizeho n'ingamba zo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Izo ngamba iyo tuzishyiraho rero, tunagendera no ku ngamba mpuzamahanga zigendeye kuri ya masezerano, ariko ukayahuza n'ibyo igihugu cyawe gikeneye. Iyo dukoze ingamba rero, uriya tuvanamo n'imishinga yo gushyira mu bikorwa kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Twakoze imishinga yakoze kuri pariki ya Nyungwe, twakoze imishinga yakoze kuri pariki y'Ibirunga, twagiye dusubiranya urusobe rw'ibinyabuzima nko mu bishanga. Igishanga kimwe navuga cyaje kubona gushyirwa mu bishanga bibungabunzwe bifite akamaro ku rwego mpuzamahanga, ari rwo Rugezi. Pariki ya Gishwati Mukura yagiyeho vuba cyane, iyo nayo twakoze imishinga yo kubanza gusubiranya ariya mashyamba, gusubiranya urusobe rw'ibinyabuzima, yaba mu ishyamba rya Mukura ryasigaye, yaba ishyamba rya Gishwati, ariko noneho iza kuba pariki. Habayeho imishinga rero yo kurengera inkengero z'ibiyaga, inkengero navuga z'inzuzi, ariko si kugira ngo tunabungabunge amafi ashobora kuhororokera, ariko no kubuza isuri ijya mu mazi ikayangiza, ko turayakeneye. Ubwo rero twagiye nabwo tuvana amarebe mu biyaga bimwe bimwe, cyane cyane ikiyaga cya Cyohoha, kuko cyari cyaranakamye mbere umuntu agiye gukurikiza akareba. Ubwo rero iyo tubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima, dutekereza n'abaturage bakunze kujya muri izo ndiri bagiye gushakayo ibintu, tukareba ibyo bashakaga, tukareba ukuntu twabibaha, ariko ntibakomeze bajya kwangiza. No mu mirima, uriya imirima ikenera urusobe rw'ibinyabuzima. Twafashije abantu gukora amaterasi y'indinganire, tukabafasha gutera ibiti bivangwa n'imyaka, kuko ibyo biti bivangwa n'imyaka bifata ubutaka, bikongera navuga burumbuke bw'ubutaka, ariko binakurura nabwo urusobe rw'ibinyabuzima rukenewe mu buhinzi. Ikindi twakoze nyine no kuvana ibikorwa bitemewe mu bishanga, cyane cyane mu mujyi wa Kigali mwarabibonye byari byinshi. Dufatanyije n'inzego zibishinzwe, ibikorwa bitemewe mu bishanga byavuyeyo, hasigaraho ibyemewe gusa. Uyu ni umusaruro igihugu cyagezeho ku bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere UNDP ni umwe mu bafatanyabikorwa ba hafi. Ni bimwe mu birushaho gufasha leta y'u Rwanda mu kugera ku ntego yihaye. Kuri ubu u Rwanda narwo rwifatanyije n'umuryango w'abibumbye mu kugera ku ntego ya 2021-2030, intego y'imyaka 10 yo gusubiranya urusobe rw'ibinyabuzima. Ubu hari ibimaze gukorwa. Igihugu cy'u Rwanda kigeze kuri. Hari intego zimwe na zimwe u Rwanda ruri kure rwasize ibindi bihugu, hari n'izindi rukoraho buri munsi kugira ngo zirusheho gutera imbere. Icyizere kirashimishije, urwego rurashimishije, kandi nta kabuza yuko nibikomeza gutya icyerekezo tuzagisoza neza. Ndabivuga mpereye ku nzego zikenewe, ariyo ntego ya 16. Ndabivuga mpereye muri twabanje imbere yo kubungabunga ibidukikije, aho u Rwanda rushyira imbere ibidukikije n'umutungo kamere nk'inkingi mwamba y'iterambere rirambye. Ndabivuga mpereye mu byagezweho mu buvuzi, ndabivuga mpereye ku mubano hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu, ariyo intego ya 17. Biragaragara yuko u Rwanda byanze bikunze ruri ku kigero cyiza mu gushyira mu bikorwa icyerekezo 2030. Gusa ibi bigerwaho abaturage babigizemo uruhare. Mu Rwanda hafi abasaga 70% bakora ibikorwa by'ubuhinzi. Ni umubare munini ushobora kwangiza urusobe rw'ibinyabuzima, bitewe n'uko imirimo yabo ishingiye cyane ku rusobe rw'ibinyabuzima. Leta ku bufatanye n'imiryango mvamahanga na Nyarwanda itari ya leta bakorana bya hafi. Abaturage bagaherekezwa muri ibyo bikorwa kugira ngo barusheho kugira uruhare mu kurengera urusobe rw'ibinyabuzima. Ibi bizana impinduka mu mikorere yabo. Abaturage iyo babonye inkunga, iyo bashyigikiwe, abaturage bakora neza pe. Kandi ngiye ndabivuga kubera ko dukorana n'abaturage benshi. Haba hano mu Rwanda dukorana ubu ngubu
n'abaturage bageze ku 6,000. Abaturage ingo 6,000. Hariho n'amakoperative ageze kuri ubu ngubu 250. Amakoperative abaturage iyo ubavugishije ukabereka koko mukaganira bakareba ibyo bakoraho bigana, baravuga bati koko nibyo, reka twisubireho, reka duhindure imikorere yacu, reka tubungabunge ubu butaka, ibinyabuzima, kuko natwe bizaduha umusaruro. Imigirire nk'iyi yo kurengera urusobe rw'ibinyabuzima ku ruhande rwa Minisiteri y'Ibidukikije ni umusanzu ukomeye ku bukungu bw'igihugu. Urusobe rw'ibinyabuzima cyane cyane dushobora kurukoresha mu rwego rwo kururatira ba mukerarugendo, cyangwa se no kugira ngo abantu bamenye ko kuri urusobe rw'ibinyabuzima ruhari, kenshi bikunze kutuzanira amadovize. Icyo gihe rero ingaruka ni uko niba yenda dutange nk'urugero ku nyamaswa zizwi cyangwa zimenyerewe nk'ingagi, mwibaze ingagi nyine zapfuye, ya mafaranga yose na ba bantu bose na bya bikorwa byose by'ubukerarugendo twagenderagaho biracika, kandi bikagira n'ingaruka ku bukungu muri rusange bw'igihugu. Ibi bigaragaza akamaro ko kwita no kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Ibyo bibumbatiye iterambere rirambye ku gihugu n'umuturage. Ingingo Minisiteri y'Ibidukikije ihera itanga inama. Abaturage ni ugukurikiza yego amategeko, ni ukumvira ibyo ubutegetsi cyangwa ubuyobozi bubakangurira. Icya kabiri mbona nk'inama ni ukwirinda icyo nakwita inyungu z'ako kanya, yo kumva ko ndashaka inyungu y'ako kanya, ariko harebwe ingaruka mu gihe kirambye zishobora kubaho igihe rwa rusobe rwangijwe. Ikindi ni imikoranire n'inzego, kubaza, kugisha inama, gusobanuza mu rwego rwo kugira ngo abantu barinde urusobe rw'ibinyabuzima, ariko banasobanukiwe n'icyo rudufasha n'akamaro rudufitiye, kuko hari akamaro kenshi yenda katahita kagaragarira umuntu. Ndaguha nk'urugero, tuvuge niba tuvuze nk'inzuki. Inzuki zirafasha cyane mu kubangurira imyaka, ariko twe tuzirebye gusa mu buryo bw'ubuki, ni byo bita pollinators, tukazibangamira cyangwa se tukangiza mwene utwo dusimba tungana nazo dufasha mu kubangurira cyangwa ibyo bita pollination, bishobora no kugira ingaruka no ku bukungu bw'igihugu. Tugira amashyamba dufasha kuyungurura umwuka duhumeka, dufasha kubona imvura. Igihe cyose twayangije dushobora gucungana yenda n'inyungu y'akanya gato y'ibintu dushobora guhita tubona, ariko bishobora kugira ingaruka no ku mihindagurikire y'ibihe, bishobora no kugira ingaruka no ku musaruro. Ibi wari ubizi se? Wari uzi ko Umuryango w'Abibumbye ugaragaza ko ibibazo biriho ubu bibangamira urusobe rw'ibinyabuzima, bikomeje bitya byakoma mu nkokora intego 8 zikubiye mu ntego z'iterambere rirambye ku kigero cya 80%. Ni mu gihe uyu muryango kandi ugaragaza ko 1 miliyoni y'amoko y'ibiti ndetse n'inyamaswa ku isi biri gukendera. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, nakwibutsa ko urusobe rw'ibinyabuzima ari uruvange rw'ibinyabuzima by'ubwoko bwose, harimo umuntu, inyamaswa z'amoko yose, ibimera by'amoko yose, byaba biri ku butaka, mu mazi ndetse no mu kirere, hamwe n'ubugirirane hagati yabyo. Ibi bifatiye runini umuntu mu kubyitaho, kuko bibumbatiye imibereho myiza n'iterambere rirambye. Ni ngombwa rero ko buri wese afata iya mbere mu kugira uruhare mu buryo burambye bwo kwita, ukurengera no gusubiranya urusobe rw'ibinyabuzima. Ikiganiro Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cya none, mutegurirwa n'ikigo cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije mu Rwanda. Reka tugisoreza naho ubutaha. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.